Naim Nakasiro omukama mukuru w'itaka n'amaju aho polisi erikukora emirimo yabo nashobora oku omwaka gw'2011 kanso ekabashaba okupangisa polisi room zina hamwe n'ekihome 11 hakaija polisi hakaija kanso netumanyisa ngu nenda polisi tugipangisa amaju twabaza nabo twakora agreement ngu sente zibaratusasuraga Naim nagira ngu bwahati kanso ekareka kushashura kandi babanja polisi konka nayo bagira ngu kanso ebanze yashashura amabanza g'enyuma agarikwingana $15,000 hamwe n'emitwaro 64 obwahati tahano egi niyo emyezi 7 emyezi 7 twatemizingamu emitwaro 23 tuyiha miliyoni emu n'emitwaro 6 miliyoni 16 atano na emitwaro 5 obu tuyizira hano tuyihaho zino zibatusaswire mu maiso aho miliyoni 9. Bright Jabao meya wa Chiko Town Council yashoborera ab'enki kanso yabo yarekire kushashurira polisi arikwereka okukitarira amateeka gabo haiguru y'okusororiza tukasanga ngu nka Town Council ikaba nekora ensobi hiyo kwata sente z'omuhigo musoro nesasura polisi yet bujunanizibwa bwa polisi nka institution hiyo kuba nesasura rent kandi tukategereza ngu Ministry of Internal Affairs niyo ekabiri y'obujunanizibwa bw'okusasura polisi rent. Nakasi ayereka obutashemererwa okushaba polisi okushashura ezikubanjibwa ninga okuruga omu maju gabo polisi nayo negamba tekusasura kansi etakakozereki etakasaswira ibanja hati ito tuli hagati yaho tukombeka amaju g'okutuyamba kurorera abana baitu naito kubaho betatu sazinu gafoka gabusa rundi abatura hamwe n'abebembezi bayerekaho kwerarikirira barikushoborera habizubu obwakubasa kubaho polisi egi ehire omwanya gwabo bakushaba enshonga ezi okukorwaho omu bwangu Chiko kakuba tuyihuwaho police station yitu abantu abatukwebembera nibagenda kugumanganirirwa twina abantu baine businesses mu Chiko Town Council business za abantu bano sosobora kuzirinda tena security twine abantu batungire sente za PDM nibakora projects zitalizimu na zimu abantu nibalise enkoko abantu balise empuno abantu balise ente abantu balise embuzi kubaho kwa polisi kukuru muno abokuba Chiko Town Council ekuzire muno kandi ebyo kwerinda hano tubyetagisa muno harumu obusuma bwingi obw'amatungo g'abantu twine ebintu nkente mbuzi nkoko harumu obutabanguko mu maka ebi byona polisi nekoraki nebirinda omukazi baraba nabanza sente nabanza polisi basasule bagwizemu nokorana n'abinganiza naho naenda sente Vincent Twesige ori omugambirizi wa polisi omu kyanga ekya Rwenzori West nagira ngu polisi enshonga nejumanya kandi baza kugikoraho. As Rwenzori West Police, we got information about Chiko Police Station. We want to clarify about the preamble of what happened. It is true that police station is renting from a landlady or a landlord, and it has been there, and the Chiko Town Council, as the council has been unpaying. Gashakwa Justin Nyakisiki.